Agoy, pordoy na po si Lula. Oh, helmet oh, helmet. Hala. Nagsika, thank you. What you say? Thank you. Ha? Ay, enough na. Sige ra hindi ha. Hala, tanawa siya. He just gets it. Batay. Did you ask Grandma? Hala, oh, tanawa. Say, Grandma, can Nanguha dag tutoy-tutoy. Nanguha. Patay. Hala, agay. Anak bening yung Mario Abundo. Ay, apo. We're here at Kuya Rodel's house. Look at love. That's the banana in our farm. bananas, yeah. Yeah, very yummy. Ate Linlin fried it very early. Okay. Oh, hi, cat. Ay. Love niyang cat. So, man si Kuya nagpakuha ng palat din ah. Sa'yo ka nagpinirito? Oh, dali lagi ko. Napa? Uy. Na okay ro eh. This is how they make the fried banana. We call it banana Q. Banana Q. Sugar. Madali kayo hangin ingati eh. Ha? Hangin dyan bye-bye. Bye-bye kayo. Nalagi panahon lagi din. Tempo lang lagi. Hindi na po isay ka ng igang na. Cat! Gulay taon niya tayo. Inalak sa mama. Gulay ta paniog to. Ano gulay eh? Sige, masugba. Karni. Isa tama karni. Oh, karni. Isa. Street. Pagpaminaw na. Brown sugar. Donut anik mahi blood ba? So, you could play your thing, Matthias, if you want. It's in the backpack. Yeah, so yeah, just relax there at Auntie's bed. Yeah. Go relax for now. Eat now. You want banana? Say hi, Auntie. Nag-hi na ka ni Auntie? No, I want a cat. Ano, nag-kiss pa. Ay, hug. Yeah, go there, nak. Sit down, nak. Dito ka, Auntie. Kaon, snacks. Mukbang kaon ko, ano. Banana cue. Thank you, te. Thank you. Thank you for making this yummy banana. This one, Bob? Yummy. This one is not Mama Berry, right? How do you try one? I've had it before. I know. Yum? That's your banana. I know. Yummy din banana. Yes, right. Nagasulong kaon. Nga, banambok. Kaon tagas. Is detail, Matthias, what banana? Right now. Sure. Nice and distracting. Yeah, it's good enough so they won't be killboard or anything. So Auntie's up on her bed, and Ezekiel can't get up there. Oh, Too high. banana. Ito nice. You got balloons? No popping those ones. Mas kinagluto ka na kami dito. Those are cousins. Ang aso maana naman. Ang aso maana naman. Hangin. No. It's nice and Hangin windy. lagi din. The wind. It's so nice. Nice and cool. Sabi, what up? You want me to grab a Coke? You can maybe? For Can. 800? Have a good day. 250? Well, and I can take your phone and get it. Get our Wi-Fi dyan lang. Do you know how to? I don't know how to. I will do. This is how they get internet. Pisonet. Hello. Kami Wi-Fi. Ano ilang Wi-Fi daw? This is the most common now here in our small town. You will put coins for how many hours? 10 pesos for 3 hours. And they call that Pisonet. Pisonet Wi-Fi. So if you turn it on, does it? Yeah, it's automatic, no love, baby. No, Atira will. Settings? Ate, oh, ate. The owner of the Wi-Fi. That's how they go on. Put coins. Okay. 10 peso free na siya. For 3 hours. Yeah, only the owner could give the password. Sige tayo, salamat! You have Wi-Fi now? Yeah. I don't care about the Wi-Fi really. Yeah. I kind of just want to see how it works. Very fast. Uy, last time? With Lulimi ba? My classmate? Like how they did it. Ah, okay. You're curious? Yeah, I was curious. Curious.
Here may kaati. Very cool here love no. I'm just ko ana. We got here early too. So it cool down. Here na oh. Continue eating. Eating. Dali na nak. Sarad ni ate, may sarad niya kay My Langhouse. Oh, yung morning giibot? Is this for me? Ay, ate Linlin daw. Auntie. Go get daw. Give more. Get more. Get more? More daw. Patay, hurot na. Hurot ang bulak. Hatag og bulak, di pang ibot ng bulak. Mga laylay na magyapon natin, no? Sige, tawag anite, dili man ni bougainvillea. Sige, tawag ani oy sa English oy. Very nice. Hatag ka Linlin dali. Auntie Linlin. Give Auntie Linlin, here's for you. Hala, Shy. Shy ka Linlin. Shy, go give ka Auntie Linlin. Atong sipon dong. Say, where Ate Linlin go? Si Auntie, where are you? Ate Linlin, labot, electric pan for Ate Linlin. Oh, give niya ka Ate Linlin. Thank you. Ang Matias, electric pan pa. Very fancy. Papat. Papi. No more. No more. We need to look beautiful. Yep. That's Auntie's beautiful flowers. Karon all maglawoy me. Lawoy for lunch, squash. Sa gini upo, okra, beans, eggplant. Ano sa tawag ka na? Sa gina sikwa. Oh, my favorite oh. Nawala yun sa Amerika. Moringa. It's good for you. Dali, manghagpat. Hagpat guys, hagpat. Ano siya hagpat? Ito lang yung ano? 5 lang na. Hagpat. For lunch ni guys, kumahang. Nani sa bukid, lamig gulay. Murag, no? Always lang eating kuan ba? Meat, murag. Samot na tangilingig patadaan na. Samot na tangilingig ka man. Ilang ka na kasi hindi ko kaman po lang. Hindi kay. Moringa have a lot of benefits in your body. Wala itong data ng mga kuan kaya na gyud. Pagpadaw na dire magpakson ka. Anos. Ang sa nerep mga pas. Pero ti lamig siya tingag prito te. Lamig kan siya pritohon. Prito ninyo ha. Wala gi. Kuan dire itong Pinasa siya there. Lagi pekse to. Naman gi prito na lang ito ko din mo. Abag dire ko. Asa ni ko. Dapat ito yung taon. Kuya ng pa wala. Kaya natin sa kaya bisis ko karne. Ako ra yung manok wala hindi pa kuan. Kato kanin pang sabon. Dito nagipatag. Kuan man ito makalunhat. Mao siguro tong giubog taman. Sige ba dire? Wala lagi kinahon sa giubog diri ah. Angin man ang dito may ang dito gulay. Iga ang paminaw na ko te. Ang kaigang say mo ay maka-umob. Kaya mo man nakatuktok. Ayun kayo kay kanang wala kayo hangin dito sa Tuktok nga pag init na sa balay. Muto ka lagi ang hutoy. Mga nabi masingutan ka na. Kanang ari ni sila kanang hotino. Ito panahot. Ha? Ito panahot. Kumay ako na siya. Wala na kayo bobo. Bobo na siya gamay. Anad mo lang lawas po itong naw. Uy, be nice to your cousin. Uy. Hagpat. Hagpat niya unya. Kauntag ko an. Wala na yan. Lauoy. Yan. Sa uban niya term utan. Sa uban gulay. Sa mga address ng bukid, lauoy. Kasi na may uban. Tawag nila ani utan. Utan ba? Sabot na siya na. Dili, na siya na. Mga kampot kat sa nila tribo. Ayun sila. Dili tribo. Sila kung istoryahan. Ang bahay. O, sa mga ilongga. Karan. Dahil 5 kami kada sa kamera natin. No mag-uwing hindi ako na sa road ha. There's motorcycle. Kami kaya di ano din. Kimitan hagpat. Daddy og Ezekiel. Tulog-tulog, sarap buhay. Hello! Say hello everyone! Yeah, I'm bullying it. Pangit! Sip unon! Sip unon!
Bulingit pangit ko siya. Bulingit pangit. Sipunon. Sipon na siya. Sipon ka. Matthias, Ezekiel. They can play with other kids, baby. But not too far. Don't get too far. Yep, not across the street. Might be motorcycle. There's motorcycle. Yan. Yan. Boys. Here mo, here. Dili kaya. No, Inside the yard. Inside the yard. Yes. Oh, let's go. Ezekiel. Nalo sila Matias, dali. Dula, dili kaya. Dula. Dali. Yes, guys, good job listening, Matias. Thank you for listening. Panita ni ate. My big brother's, light. Get the fish. Good job. Plant. This is seasoning. Magic sarap. Seasoning. Onions, tomato, okra, beans, and plant. Bot sa nito, upo. Bot sa English, sikwa. Lauoy is ready. Lunch is ready. Pwede rin, fried fish, fried matambaka. Kika sugangan gulay. Mani udto. Ini tayo. Saan kayo malunggay. Moringa. Subak, pinaritong tambaka. Pansit from my mother. Kinapos gani ang pansit. O, nanatong lauwi. Gabukal-bukal pa sa kainit. Yummy? Fish. You like the fish? Yeah. Yeah. You wanna try the vegetable soup? Or just the fish? Just fish. Okay. Here, Ezekiel. Come here, Ezekiel. Lunch is ready. Sige na, pag-eat na. Ha? Jeremiah? Try. I clean it. Tao na, eh. Mani udso. No, you sit in the trash. We're gonna go give it to the chickens. Ay. Hey. Oh. Mom. Before binuklanay ba? Ang posisyon niya. Away behave na. Oh. Sinalan pa na binunatay. Saya mana doon kaya nagkatila magpitik. Kara nya pato mo doon. Hoy. My lap. Hello, lami under siya. Thank you ni auntie. Sorry, pag thank you ni auntie. Oh. That's my nut. Pag thank you ni auntie, Matias. Very good food. Yeah? Thank you. Or you could say, salamat. Mama. Salamat. Mama. Ay. Very good na ni siya. After bunal na ni sila magtanawang nilang pro na pabot-abot anda yon. Kan na mo rin kinako. Ulo ganoon sa ti. Kini ni ihabot basta sinabaw galit Inya rice. Oh. Ano ya? Not a lot. You've been drinking a lot. Nakay baso tilinlen o katilinlen? Yeah. Kain. Ezekiel loves. You want more? Oh, very good ka mo Ezekiel. Kaon siya og lauoy. No candy. After ng candy. Nakatilaw pa. Oh, katilaw pag binunalay. Anap siya, no candy ma'am, only rice. No candy pa na, but pero ganina, candy. Yeah, open Pahay bladon pa man niyang mama. You want more? Do you love Okay. bones? So I want more, ma'am. Tanan may sex na baw. Like 20 bones. Matias loves eating fish. You love the fish, Matias? Yes? Put out 20 bones. You love the fish? Yeah. Cool down. Sikil and mommy is vegetable. Slow. Ano ko lang, may ano lang. Dito sa mama ko. Ben. Ras mama ko niya.
Ha? Lakas mama sa law. Water. Oh, dala na po na. Og nadagan mo blaw ya. Dala na po na. Look palagi mga bata te. Ah, nagbaon sila? Ang kanan na din. Water. First Batman Lab. Hapon pa man to sila din. Hapon pa ito muli. No, right there. Where? Right there. In here? Yeah. Ang kaya dali sa mama sa kulay dito. Here anak. That's here. Right here daw daddy. Right here. In here? What? Balot siya sa ibuta. Very good. Hindi pa niya. Right here da ihang tumbler. At tumbler. He hid both of them. You hit it? Yeah. He knew exactly where both were at. Wow. You like it? Oh! Saan na daddy? That's Thank know, you, eat some more Dad. fish Very good first. thing, thank you na. Number 9. So, Mukbang ni Ezekiel og lauoy. Ezekiel loves lauoy. How was it, daddy? good. Pretty good? Good soup. Good soup. It's vegetable soup. We call it lauoy. Now oil. Yep. Lauoy, oy, oy. Iniisog na sa tibo. Very good na siya mag Magluto dito permintaan ni Taibi. Yan na lang tubo. Basig dito na tubo, be. Banat ko kang. Kaunod May dito. bitaw ng bata din. Kanang ganun pagkaunog ganun siya mga Di ka munggay. gulay-gulay. Dili sa magkaunog mga kindi-kindi. Kaya mamang guna. Ganaman siya sinabaw. Dula din ko ako. Keep it well organized. Mga lahi, dili po ni nani. With bones over Magkarni here. ni kung adobo, nana. Adobo naman dapat sa kanila dito din. Adobo, pansit, magbihon ko, tapos pizza, maunsa nila dito, mga lasagna. Dili pa. Mga lahi putahe. Mga, napoy pasayan. Mga lahi putahe ba? Yung kanang pang lahi na siguro nakuan. Naya, limang mo eh. Matthias eats? Nama, my brother asking about what we're usually eating there. I know. It's not, yeah. That's what I was saying. Yeah. It sounded like you were saying a list of things Matthias eats. No, not Matias, only. All of Ours. us? Yeah. Ang pang-pang. Naulit ko sa gulay ate. Lots of fried chicken whenever I'm eating once. Fried chicken. Jeremy wants, San Matias, pizza. Dire kay kinalam gyud gulay-gulay gyud. Presko ba presko? It's very different here, oy. Very fresh. You want? Dai kay makita. Ayun, thank you na po siya. Very good man ang baby. Thank you, Dad. Ezekiel, even monster, he have a grateful heart. Yeah, Ezekiel. It has lots of stars, and together Give me there's a sige. sun with all the stars. Yeah? And there's red and blue, and there's another red and blue. Oh, he's saying Flag. flag. American flag. Yeah. And so flag. What's the Mo sa taas lagi dire. Dali. Ezekiel, wait. Wait sa. Go get your sleepers, Ezekiel. Sida to sa crab, Dabi. Dali daw, bro. Dali ta, dali. Dagat. Matay na siya yan, matay yan. Kuan taga. Ginaong, oy. Teka, loy sa crab. Ah, gumulakin ko tubig. It's your pet. Dito sulod. Sure pit po ng isa. Sure pit, Jod. Wala ko na ba? That's Pedro. Ayaw lang diha. Mo ni nakanindot kay mao ilang kalingawan ba kaysa sa mag-cellphone gadget. Di kuha og kuan mga kagang. Ren, mo patay usab yan. Hoy papaniutuhan sa siyan yan taon. Kaon sa yan. Walay arse, hurot ng arse. Balik ko yan. Naturaon balik niya. Tigig tiniil. Ayun ni kay siya ba? Sleepers on na. Keep your slippers on. Let's go find your brother before you Yep. get all dirty. What happened, Ezekiel? Patay. What happened? Ay, wala ni sultig patay. Ezekiel, what happened? Patay. Sige. Ezekiel, what happened? Ayaw niya ugunit. What happened?
Here, I got you. From lagi na isa ni sulti na. What happened? Patay. Sikil. What happened? Patay. On a cab. Kali- Patay daw, bid na daw ko. Patay! Food for them? Ano, siwit. Ang isa, oh. Yung likta na nagsagbot. Wala, bisig ko. Sagbot rin ko. Ano yan? Iyang ba niya kulitin? Patay. Patay. Patay na, crab? Patay? Like this. Crab patay? Patay. Yeah. Patay. Bring the fish to hide. Patay. Patay ang crab. Hello? Patay ang crab yan? Don't cab. Patay. Don't cab. What's the crab? Wala na. This is a photo. Patay crab? Patay daw. Ay! Ganina dyan sige sino patay. Patay. No. Yeah? You get crabs? It's rubber. It's rubber. Ihatag siya yan. Ihatag siya yan. Ihatag siya yung panan. Sige na po ba? What's happening? No. No. Patay. Patay. Do you want more Wi-Fi? Sige, one. Hala ka, wow. Against the light, man. Hala, bapak, ibit yun lang. Sige pa. Para mag-screenshot. Gulo ka mama din si Cheese. Mami, oh, mami. Hero. Where are you? Come on, hi, daddy. Ay, magkuhan kayo tagkuhan. Ano po daw? Sheep cook and kuhan. From the casa. Yeah. Oh, hoy! Na, hoy! I'll tell you what. Hoy! Mati ay sikyo. Spread my name. Spread my name. You're so. If you want your AC service, Yep. have some. For hire ni, for hire. Higher. Pero doon ka nagbinuklanay na akong. No one hire you because you're so high price because of bad. No. Na. Oh, hala. Mati ay sikyo. You didn't want to know. Ezekiel, stop! Oy, oy. Asya ka na, di mo ka na, oh. Kung na nang limpyo, napuhin nag-ahuay ka daw. Dabiri buli. Ay, helper na siya, Daddy, oh. Cleaner si Daddy sa pwede kuhan. Do we have? Ooh, where are the? Helper ni, ano, Uncle Jeremy, oh. While cleaning AC. For hire ni siya, guys. Kung namoy palimpyo dala ng aircon, call. Contact us. Kini mo ni. Umuhinlo sa inyong aircon. Kami lang sa ipon, ay. Nyaw-nya, magbubot ako sa Rio. Yeah, that's not the good stuff. Dali. For hire mo, ha? Kung dahil mo gusto mong palimpyo sa inyong aircon. For hire. Ay! Oh. Ezekiel dance. Uy, bubog na sa bubog. Yung kisa rin itong taranta siya. Happy birthday, Rio na. Kasi pinatay tayo. Karambula night. Hala. Karambula night. Mommy. Silos ang isa ni Silos. Jealous girl. Mami daw, uy. Patudlo.
Oh, ang isa oh. Wala na si Siki, oy. Wala. Patay. Ron. Hello. Wala na. Wala na. Hello, asa si Mama Ding? Hello. Kikukab na. Oh, oh. Mana malalo pa na dayo. Alinay. Lambuyog. No, daddy, no. Hello. No, daddy, here. Surrender na lang. Oh, good night na ni Mama Ding, oy. Good na, gala. Thank you for watching. Gunta, magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.